Location ya Kanyakine nikinyiritwe ni Chibo umweru muthenya yorwari bakiaria tongeria mwanya nibarita kari kuatira na Chibo kenda kwithira bayukiria icio kiu siasa kathumba nibakinyira kiathone kiu bario mutari wa gavana Kawira Mwangaza Gideon Kimathi ndabawite Kawira Mwangaza aeta na mbere kuyeka munini wa rais Professor Kithure Kindiki kinya kwa karati na we county commissioner wa Meru Jacob Ouma akiaria awite baeta na mbere kurona Nchobi ndeni watho county ne ya Meru mutugikare na ribotie. Akiaria siasa Gideon Kimathi na Edwin kiongozi ntere cha Kanyakine nibaugite thirikari ya Kawira Mwangaza irabethirite bakigwata mbaru bonene nigikite mono thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki aria baugite na bachete batuma thirikari neu bakiuga mirandi ya weti na mbere inawe kuma Gavana Kawira Mwangaza alilitanga na thirikari ya Mheshimiwa William Samoei Ruto na Deputy President Professor Kithure Kindiki no tukaritanga Gavana Kawira kiri thirikari no ntubabu intobira bukwenda ntuba Meru pitionekana ange bikoneka thirikari ibo kwenda Gavana Kawira Mwangaza alitangwa na thirikari William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki au neo tukethira turi kuna watu wanaongea na tunajua baigeria kuringa gituma na gutisha nikenda bonethira bacho tukaiba kindogo twebera au ke Professor Kithure Kindiki kinya tugaitona kioro au no tuyone otutiuma turienda tugwatanire tukarie President William Ruto na Kithure Kindiki no ntuthaiji ibo bari ofisi mtore okuthiuruka akiara yorongo araero miaka 2 and Deputy President kutekia aturetera na bunge kiathone giki kiria kiuri na MC wetu ari arundhuranira no ritwe ni agwati mbaru baba Kawira Mwangaza ete agonke MC urochoketie migambo eu akiuga watio nkaburu inde ukeja kwithira kama wale tayari kwenda kethira kigaira kariba wandia we okay ndikania mutano kwa imwendete mono na turi simanwe lakini nonke kana ne atia temwanka kana ne atia bote kwenda onka ni odhuranira manto ja guonka kurega guonka uni ntonka lakini nkonwe gukama kama kenda nkundia bangi Bwana Yesu asifiwe ugonka ni kara kwenwe bureta maendeleo na no ndugu antu bakiwa Gideon Kimathi na botethaia tuthingate makinya jau tutethia antu betu ni migambo ere atongeria baba rete kiatho na kuthagania otongeria Chibo mweru wa Kanyakine Amfure Mugambi kiatho kiria giotongeretwo ni CC Jacob Ouma na kiaria mbere orora ri Chibo wa Kanyakine Isabera Mutura na chokeretia kariba Kanyakine nkatho ni untu bakubatha miaka 25 na wakiaria Chibo Mugambi nyuma leko kiotongeria na ugete wale tayari kuritira karingo gya baganenie bonde. This is the chance that I want to say thank you for the time that we have stayed with you for the last 25 years. Tumefanya kazi and I want you mshikilie mweti kama vile mlikuwa mmesikilia. Si ni sawa sawa? Bokamo kadia. Kuanzia leo niko tayari kupatia unduma kila mtu. Mbona tu unanitaji kile CC Jacob Ouma na ugete Nchobi na ndawa ndege ni watho no wetete na mbere gutumika maturene akiuga ko mieri ere kurugite ya Southimenti Nchobi nkurugia arita ngiri 3 ni gwati anto 70 no mwene bekeri mpene na baikwa kotini na kore na magamba 27 jege Nchobi na ndawa Mbogita na nkurukia kiuga bainera yodhurenwe kuma na magamba jau ni nkurukia milioni 1 ala na ndorete machibo na nindi bao na tongeria bangi barwangiro kadia kwethira bakirwana na Nchobi eje buru. Hii area inaitwa Nkubu tuko na changamoto na lazima ikamilishwe. Muthiene CC Ouma na meneretie karikarada kujererwe ntere chakaithe ala nyumba ya Chibo era itherwe akiugo chunkoni nebwetete na mbere na ene kovivya gitenda kiubaka gwatobekirwe mpene.
kitendo cha jana ambapo chifu wetu mmoja ambaye anaishi area maeneo ya Kaithe, vijana walikuja na kuchoma nyumba yake. Kumekuwa na mtindo wa watu kufikiria kwamba wako na mamlaka ya kwenda kutisha machifu na manaibu wa chifu kwa kuharibu mali yao na kuwachomea manyumba. Sisi tutahakikisha ya kwamba wale wote waliohusika, na tayari uchunguzi unatuelekeza mahali, watakamatwa na kushtakiwa. Makanyakine geshigo mbunge kesodhimenti nke ripotrate toshewero reakwari eto ni mutuge kare.